moja mama ho na epia e champo masa fu edu atwea botentim that's right say dey no mabo wa boni na asa usi ni trase o de atwea botentim ni di kan na ade de aka na to oh so de atwea botentim no akodi to me krom de me timi de me sase me boka se me kromu atwea ewodin kura che kumase Eva sije wako atwea da makoda makwachi apa eboa ma bopi pono me krom ewodin o ko ene hoso me ko she camp 9 so betimi adun so twa ho sia wo camp 9 so betimi ayede yo achale people dey easy moso my brother me boso na ba obefu awie me ye fro no aba wo anamboa na dey wo ko no kwasi udu so ha radi yesu eye a whole city o baby abi wo baby abi but achana me call ya in fact we are getting no bompa ya we me da bench bi so owo bi hunahuna me enu mom dia so ye be ma enu mom dia owo bi hunahuna me na so nyina ka gidi ye nyina di promote wa bompa me da ho madam me tise bibi nyunyunyu right nyunyunyu na dia ni na no e pembra na me ti mani a I want it that way from baby abes are you away and we pigeon it am say make we see ha ne ha me ma me bible so sana go na ma now and the way adam for and so we kra de wo no ankasa o che wo no o mtimi kasa e da bi o de me peti e bi o ka za me kokra che ma se afro so no wo no kasa wo dwane o ba me dwane and never and them Eve kwesi ena ye honorable Frank Mreku. Oh, okay. Abrim constituency. Oh, okay. And the birthday. And the birthday. Oh, wow. And the birthday. Honorable Frank Mreku. Abrim constituency. Happy. And you say be honor MP ho, but akuta kunane there. But on the more serious note, mama men kama dwene bi na bibi hia. We are making hia magana ni ba bia. Great, yentio. No kre for the past 3 weeks in na exchange rate no na kwata and ye no krenso say a free last week he ba no drop ba. Oh, okay. Na said the exchange rate na kono na building materials iron rods Ekosoro no bensu omo manembra. Okay. Because me kai se ochana na 2 weeks pepe ochana Friday na 2 weeks. Yeah. Me tobi. Okay. 6,200 per ton. Wow. Meanwhile na before Friday na me bisa no Tuesday. Ama na price na that 5,700. Okay. So within 3 days. And na ebedru 6,200. Wow. Fiti last week no euro, dollar, pounds, estate say eba from no. I am also expecting say the rate at which na womo die increment no. Enkomo be no sa na womo tete so ana kwase woni menya adwen. Oh what dey? And two, cement say cement nso de ono so watie sim na trada me hunu. Hey cement ko. Yes. Asa iron rods. As a period. Iron rods. Mam kama sem na betra na ni mam kama sem. Mam kama sem. Na why na dey CJ akwasi. Na won say said the American the rate at which na exchange rate no kono na wo mo de increase iron rods 500 cedis per a year 2 days no wo mo maye hunu sa reductions na ban depreciation no wo mo maye nso ye feel bi. Okay. And two, me santi asese as at that same period no na cement me fan say simaf enam 51 51 cedis na gasem enam 55. Okay. Then na fe no depreciation no ba no afei simaf akodo 58 yes. Hey, I think 57 emma gasem so enam 58. Wow. Wo mun chire mu because say increment na eba ndesa mo ka kire ye say exchange rate no na mugina so de ye de adenti na eba form ne de still mo niam na sa akosoro o mo nkire mo ma ye ntia se and two trade ministry
Lantramatin. One sa merchants no cement building material for no enter because too much. Now we are to me can't me miss a messy my yes aquino my first aquino so I bobosia I am who dear may be a simichembe hall over catch them say menkoji 6 months advance you dare not because he won't be in control building materials price. Yeah. And the American a reality. Yeah. And yes, I'm a common free baby and America. I'm talking about a dear man Casa. There were who there was some there was swashe and I'll do one dance here. Exactly. A yankano and or mine a moya ding and a moya ding and a moya dino, Mesro, Ministry of Trade and Industry, and a fay government, economic management team. No, one win ye BB, Debbie Amekase, Ceci Yamia Dum. Iron Ross, Nina Ghana how cement ye Ghana. How many cement factories any Ghana has it? Nanu ya de ya won nanu ya na ejata cementing. A dear was a bino a year at the mount be it electricity power ye supply woman and near maybe or see a yama woman so and more good near mem and my citizens no so a Phyllis woman ye. There are some more Woman ye a dorsum. Edoso. Mama fa de bon krata no we CJ buy order this. Ajabu tantim yanko. We asam na etieti aba Enra SONA. Yeah, SONA. Amampani. SONA ne yesanya sa na friend no. Yeah, is our friend. Enra majority leader. Obodino na abbreviation no obo say a message something ti mommy enko hwe na baby and obi say na present time say and the SONA na ekofefre was say na mo na mo ka mo na mo ntia ase nti na mo ka but o say nya sa and the friend no na unfortunately Zabra na me dware nti manya di no boy no play nti o say ye friend sa message to something ti e di no cry s na e di ka no e m. Oh, okay. Pronunciation the main ye. Enti yankope. Enra emunsem oman no gina pen. Oman no baby as say ye gina see ekwe nim see ekwe chie. Say ya oman no mpuntuo no akoye asabi akọ nim ba ko no aba wachi mienu no ebia enenra wo kire say oman no ewo mu ane enema bebre ewo ho no ma ekutia yen. Niema bebre wo honu ekutia ye mampane bubo nsem bebre so nanso wo se wo de nhyehyeye gu akwam a sa niema no a ekutia wo meye mpuntuo e de ahokere ne amanehunu aba no ne nyina wo mu etu ho anamon bam na SONA kro ye na mrase bedwam edom kuma no pani a woda wo ma no se de wote oda emfoni na ede ne beto an se de wayi nani ato nchen no wasi asebre na no no wotumi se ensem wo na no wo se wei ensem mampane de betu dwa no ankyere wo man no se de o man ne tebia ankasate wow tebia o me wom se no wo se ankyere na me enra imede ni so za me ka se we aye se de o mo ka no de o mo ade tebia papa na ankasa se de tebia ne tie no the real state of the nation woman so edi beba by all means we enti anya hwe no ye bia yensa nka no ene na watwi ya na watwi besi na ha no yensa ka the real state of the nation amode beba na se wo se nye enu ni dia na wo so mi ehunu amode counter beba wo dia so dia bia to so wo so mi ehunu nti so mi ehunu na mampani se ye ba infrastructure say akwan suku adan hospitals any ade no a osuhwe wa yebi papa oso wa yebi wa momom pese ombehunu ne behunu ena momom pese ombete na entie na wo se wo momutumra na o ma kire se ye kasai niema a wo ma ye nyina wo mo aye document it is into the offer sana omo de Vice President crowd e buy tracker say ye boy wo de ko say e wo ho anase no and I think that moving forward e was say ye centrofo no ye say ye si akire na e boni nyina akihwe say de wo mo ka no e wo ho anase eni ho na say e wo ho de a e wo se ye ka na ye ka kire mo say mo ya de mo sanye bi nka ho efri say e na mampani na ye e na nanado na ye e na mahama na ye e na kofo na ye no da bia me ka me so mo ba obi no de kapre ba ye sika it's our money and I'm de be ye enti yen kan say ne penso
and na wono obi no this kabaye sa de metete na ye mahibia na ado na yeye na mahama na yeye na kofo na yeye obi ni omni tro omni omhwe ansa na omoba ye ya yesika na agege de ma wo munti o ka se na breso na yeye de a na kire se eko na mawie daily Ghanaian Times no memfa daily guide nto aso E-Levy enso so enie E-Levy say kokko to say deal by media na frase na ne ye hwehwe gum saa enti E-Levy ebe frase ya dwuma say de ya pass akasa mampani de nsa ebe sha ase enti no media hwebe na frase a eye adwuma na minority nso a wo mo akokot ewo E-Levy ho ese kwanyom fa so 37 members na wo mo eye no wo mo ye nyeye enti wo mo nsem no bi eno no enti eno no na COVID-19 yes eba ye no wono nko abemene 17.7 billion Ghana cedis and at only COVID-19 yeah so obemene ye no enti kwan yo fa so mene no so wodi nkuruma na fa ho senso so otwitwa mu no omene ye asemo senso so kwan esa kwan yo fa so was spending 17.7 billion 17.7 billion enti auditor general ene public account committee wo mo ma ye hunu kwan a COVID-19 fa so wo mene sika no ende ehia efise dua na echeche ye no ye mu bi ye nya bi fancy because I'm say papers na SONA na anti fancy why that's very anti me economy wa makachiro say building materials omunye bibi mfa ho and cement no cement no iron rods bibia kosoro wo building material side ne de bibia mponua ne nyinam na fenso ne krakra makachiro say wo pe washing machine detergent ye papa me se fabra me use na me na Italian home achimota na me wo